Ilang bakay? Mano ka di amin ay tayo ornong ta ijebang ko? Tay na, Rositaw. Di namag mo man di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo ala kayan. Madanagan nga min bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sapay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo't siguro? Di mulaan mo makapadana ka talaga. Ijak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan ba kay? Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil abalay? Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung nga ron ti dakil abalay ba kay? Basik kindaanin ti balay ta. Kahit, sinun to ngayon diag na dito'y balay ta. Kadamatan babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula at awanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala. Nagrigligatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta? Sa nainayon pa itay intida kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw. Kitno bilang maibos na dya. Awan problema. Kaagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot, planuan tante panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno malpa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan masapul ma-renovate? Saan mi pa-renovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di ta abay na. Anya? Ananwan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Jay kami to kabarbaraw. Abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Inkay shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananwan nyo ay atidakil abalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isuti aramidon may. Kat awan makalapad kada ka may. Kwartami mo ti aramaton may. Isu nga awan. Ti sino man na makibiyang iti panggadeng may. Ha? Weng karon. Nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rositaw. Intan aldawan. Nakalukatan di bangkaw. Intagarulan. Agura ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruwata akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan akwarta. Intungkwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takasla gagangay lati kargan no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da nga ikubag. So masapaw
ngagbalintamot wais lakay, malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, ta damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdariyaw kabagays. Ay balay kabagay, anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay balay may akan nila kay. Nauma kami niti balay may. Kaya may ti sa bali balay. Anya? Kaya't mimot apadasan tiyag balay ti dakkel. Habang sibibiyag kami pa'y kanila kay. Ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya mitay dakkel balay kabagays. Ay, ited mo nga ron kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagays. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan a balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan? Nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay talaga kasta kabagays. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaun. Iso dagiti la dingwin may ti pag naudun may itidaan na balay may. Aya? May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagays. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. May kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagami ti karpintero. Rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati. Kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ti may kaalaw. Sa bagay. Mabalain. Agam. Ay, umdas nga ta. Ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan kapila ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawana. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggastusan ta? Nalang araw. Aginut ta. Tapno makabalay ta iti dakkel. Lakay, nakagawa kaon. Mabisina ko na. Itay-pay lang urayag di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsapa. Di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat! Kan, panggal daw day tuya na pananganta.
Di mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti panangantay ti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho itaya. Nawan nga ro nana, istambayak kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, awan lata, kikay. Rayam nga raw da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga kasapulan yun ti babaw na. Numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkelao na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kintatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikatikin na palanggwad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa anak katimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin tikas di. Ngamti ibisyo dati kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay, kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornongon ta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis lakay. Ay, siya pa daw. Ado pa iti paggastusan, iti may patpatak. Tarabalay ta. Agi na natawan ba bakal? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa ilang araw ti waiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari dakila balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, agkoy-kuy tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samay ti urnungtan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta magabayin kimbaga ti karipintero. Yung di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na ba'y sarding ti balay no kaskasano? Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas na ijay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Rasan? Dada na dilawin daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkan. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo.
Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado at akal din nagastos yo ijay. Una, nangam di balay, takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaaramid iti balay nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mo nga rudakad sa aran. Tirigat yun nga'y amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Huwag magkidi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kaapay magmag na kayo nga'y. Aglugan kayo Saanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso nga agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid dala kay. Nagdakil mo nga minjay patpatakdir da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa di magatang ijay. Awan pa'y tiles ken bubida na. Ururaya nga ron no bumulod da iti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taaw, bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-talat kay. Kahit pangalaan ta nga ron nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sana balay ta damot tayo pensyon ta pagbayad ta. When may kindi nalang aglun ka manan. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakilan ti balay na dito lugar tayo. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. Iso na lang ta. Tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro dahan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pala nagi dyan. Ay saan? Sanan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay la ti utang ta. Ay ka utangin ta madun Dam amaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga'y kabagis ilyang, umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagis. Ayaman kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adag dito third floor! Dito silitra! Abay aya! Ayan mo aya, mate! Adag dito first floor! Umay ka ba taday paraming kuming ka? May nay na! Si Kati na kasapulan na!
Di sikat umay dito'y third floor. Darasan! Daisan! Masado takla nga bumaba. O, dayay. Makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, dariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Chika, alam ti may sa kudso ni Jai, kun taypungan, kun ulos mau, ta maturog kay Jai no kaya mau. Hey, bandak mo ita. Mabuti lang no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo, agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad ta. Ay, una yung tigas taon. No, agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Taray ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Wan na nakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti pan nakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayon ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uwan nga raw na nakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi di agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, adaman na dagiti umayag singera na kao. Agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kao. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrain. Rumwarak tayo nakmangayab iti tangdanan nga gapas. Sige, nanang. Tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno no jakon gumatang iti ipasidata. Una lang. Siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talaw. Ta adudang agapas. Una lang. Di uray 5. Nakaluto akaw niti inapaw Aldrain. Naparti mo tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nagmoit amang party kadagiti manok ko, nanang.
Sapay nangina tinitiv a manok itan. Sayang no ipasidata yung lang. Anya! Kahit anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakalutaw iti sidaon da. Di kayo matanagan na nang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison, ilutwin tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mabalinay. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun an native a manok ti ipasidak kadakwada. Egit ibaga yung tulaktan. Mangukukob da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't amabalin na partyan dagitay tarakin ko amanok. Ta mangukukop da. Di balay, tayin to maminsan, mabalinan ang maparti dagijay. Ayabanda kay tumanan inton pa nagraraap. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babae. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand niyaw, wano sikanan. Uray sikanan lang, angkay. Takurang ti kwartak, no brand niyaw talaag. Ada mo tayo ilaklako na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga, angkay? Nalaka lang. Kasla na kuna na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka, tamapantay di balay da. Wan man, angkay. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita, jay. Ilaklako da motorsiklo, nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Wan, nanang. Tanay bagla pagluganan, nagpaili. Wano adda papanan. Ay ka, makaamu ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat, nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sapay mo na kareg. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog ngamin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayada na. Tayo mo taw nagatangan na. Kamdya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabit laig nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga adalakad jo ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ka nun, nanang. Nay, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklo ita? Sanaya, magpakpakuyog ka kano kankwana, idi kalman. Ay, nagmadimag nga rin dyan na itagtagainap ko di rabi, nanang. Na itagtagainap mo nga. Naidong paro ko ka no di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon na agatangan da dyan. Anya? Kag natulag yung samot tayo dyan panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo nga ibabawi na lang. Iso nga rin nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka dyan tulagan may. Anggal, pasensya kayo. Ngam nagbaloy ti pangedeng ko. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko di rabi. Ay ka. Kanya nga iti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam da jay. Kat ibagayo laktan alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayo ang nagbabawi Si Kanti mapan magiba ka. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Makabayawan ay ti karbaga kang babawi mo. Aldrin, anyat kasurun mo asimang pay. Na. Ay ako.
Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa imbabawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Hanyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila imbagbaga na kanyak. Masurunak. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna, kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay madit agbabawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tungpalan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Nagmading arot ti na itagtagainab ko. Adda karubang agbabawi, tadyak kayat ti maisagmak. Nalala, husto nga rudan, di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan, sakbay makitulag ka anak ko, siguraduan pa'y nga umuna, no final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pa'y, di ka pa'y lamakitultulag anak ko, nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan, di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya, ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika, lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws, taado ti mabalin amaaram dita. Kanya pa'y lang arong ti kuko nga insan. Agaram kan at mga asawa ka matan. Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat tawan partner na insan. Mga asawa ka kay di matan, tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Apay, sino ti oray? Kita damot tantay mangkasar kada kayaw, Edna. Ni Insan Aldrin, Uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, Uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaon kan iti mang surot king kwara iti balay ta. Wen, Uncle, adabi na min. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mo oray. Barang pa umayan Uncle. Aldrin, ay bandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tay umay mangsukon ken ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. Adagayam lakad ko itang agsapa. Anya, ay naanak ko. Mapan kantua, numalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul mo't gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laang. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta, Aldrin anak ko. Manyak, ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kan ni insan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya, apay kanungay ante. Jak amaw iti na jaya tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, alang nga ron, ibaga kiti na duma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa saan alas minute. Naimbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan kasinsin. Diyak magam amo nga agmartya gam kanu dagiti abay.
Ti amok agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, o adda katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam itinasapsapa, tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka, Sensei. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawaan ka talaga, insan. Kadakin kan guraan na ka, Sensei. Basta siya, sinurot ko lang tirignak. Tanariga mo't numapilpili taklaan nga agabay. San aya? Nala, diyak ko nagsaupay, insan. Basta diyak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin, anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapmapanayin, titawain. Ingari kiti bagay ajak mga sawa na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho, Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. kat uray mabatak awan bibiyang da. May matag may sa taawan kaapak. Tanong mga sawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Dak kahit digasta. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa ngagasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglakla la baron. Agbaak akon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, napudaw kan siksing. Saan siguro at taga dito'y dayta? Nene. Umis-isim mo't ako mitkita kanyak. Kumusta, Aldrin? Nay, amunak man. Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siyak nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigay. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awam mo tindag iti nagdadakila ka murom sila. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nagtrabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na, kakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oo, di ka man, Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan aggusto king ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Oh, sika nga'y. Nangasawa kan? Nagpadat ang arod. Ano kasta? Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pilat ko nga'y. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakid di Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanyak. Kat di naktupay panpansinan ni di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Idi day jay saan itan, Sandra? Makayawan ak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwi na. Sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarungkara ni Sandra. Kaya't yumot laka din ni Sandra nga agbalin ang manugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aawid din dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong armain. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malanga raw.
lalaingam tapno aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, nana. Nay, si Kamagaya Maldrain. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay, saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangi kasarkon ka. Ha? Seryoso ka diya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay, ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please, aklunan na kumahan. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso sige, aklunan kan. Yes! Agyaman ak, Sandra. Ay, basta ati maaraw. Awan ti ado pakipo na. Agkasartan, Sandra. Ay, kat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasanungay abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw abalayan. Ayo, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Alanga raw, sapay kumahtawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagat ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ang tiurayan agkasartan. Uwan, Sandra. Ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka mo, manay. Si kakit timot. Kastoy mo ta talaga ti kolor ti kudil ko. Pimudawak laang, idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Amangan no kumaro ang umisik ti rupak, Aldrin. Ha? Alangaron. Iibusan tanto yung ginatang taamirinda dito store. Agawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanan dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagiti ababoy. Uray ta jak pa'y binayadan. Ha? Na apay ngay anak ko? Anya nga ro ti maparte intun kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan ng ti kasar, Nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, Nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tilararamidam. Natulagan ti kasariyo kan ni Sandra. Nukas tamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat itala ang mo't anamiris ko dahil taoy. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadak laangan. Tuladak diya kasinsin ko apaday, Nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar.
Di ka kasta-kasta, aldray! Basta man dyaon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko na ito'y. Siyak tag-desisyon iti para kanyak. Apay kasta laka-laka na ti panang ibabawinan iti amin. At daya mat kasta? Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisaritaan na saya at dito'y balay-abalayan. Payabam itan! Umunay ti amin, Nana, Sandra, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa kada kayo. Gapu iti panagbaliw ti pangideng ko. Naamiris ko ngamin, anarigat gayam ti agpamilya. Madanaganak ngamin. Taamagan no. Agbisintulhang ni Sandra iti sinong ko. Ta sa anak mo't abak lang. Kan sigod magkit din ngayon karik iti bagik at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga agpadak lang. Mangilawlawan ka, Aldrin! Amay ko. Daytoy mat! Anay ko, apay nga, agsipat kayo nga. No di mo kayat ngay kasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kwana. Nagap-gapwa manan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay, kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain nak mga asawa ma, dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, rohela babaero. Agulimag kakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito si Silet. Dalasem. Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu, ha? Adamanan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang ngayon nga ipagpagak. Asina amon da jay aruhel. Angam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Madamat gayam baromanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa mon. Sina amon. Takon sumisyon mo lati ipapainakin ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutong kan, bimakit pa'y tilangamaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw da sinaam? Ikak pa iti last chance na nanang. Barang sinaan na dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala kasarita ka. Sungbatan nakmat kasarita nakmat bakit? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtung palmo nga karim. Nasaysaya at laangan na ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data, ha? Di mo mo't ipanaw da kita anak ta. Amumot nga iso dati agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day dayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adun nga daras nga pinasakitan nak. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Ington kwan adamanan siyeks mon. Ulit agdalin. Maudin day at chicks ko. Promise. Ay na, isya. Mala. Uston dalin, wan. Di ka nagsangi. Mala. Oh my God, taarakupan ka man.
Isunan, dali. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janine. Pudo matimbakin ko na. Asika ti last. Sika ti maudi at chicks ko. Di kan nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janine. Sapay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Sikan ti maudi. Basta di mo kumapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Sikat ay ayatan. Ti love ko. Asawa klaang iti papel da dyan. Ngam sikat ti pudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Sikan ti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ko nagpaara matuuray asin. Hello, Janine. Apa yung imawag ka? Adak pala dito balay. Anya to, Rasen? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya kan, Janine. Naladawak anak kariing. Apay? Napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi, ha? Apay napuyatan ka? Ay na. Awanti naramid, main. Jaklaang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Jak kaya't ang malisturbo ka. Alan taamangan numangag nakasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam nung madismisak iti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wen, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapagpagtripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasuron nga, Rod. Napuyatan ka no, idirabi. Anya nga ta tinararamid day kasawa na. Apay ang napuyatan. Ay, makapasuron na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay to eh. Awan ka rin ba nga magreklamo, kanagimon. Taasawa na day jay. Iura man nagpatpat na, kasanda maturog, tagasawa dakit nga ron. Ha? Teksakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditi kas na pang panunutom, Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kasala si Kamit, tenti original ng asawa. Dinamot nga minon ay ayatun di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan laeng nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siyak kan mo ti pudno ay ayatun na. Natural lakas ta ti bagana ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan dati amin, tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalay sa ken daddo mapay. Agtang ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayati agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padakson ni Rohel. Taagpaiso amin nga ibagbagana. Siyak ti love na. Iso nga itaw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, anya daw Rosan? Alas 11 iti rabi. Ala, apa nga di nakrining nga dakas. Naimasak mo tin tinaturog. Diyan nga rin kaya tamadisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, tagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apa nga simakit mo tinti saka kon dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay
No kasta, bawal ti bukal ken ka? Wan Janin, anay ko, nagsakit mo tanti sa kaya. Kat, no marigatan ka, magna, o di, inton bigatan nga agawid ka. Wan nga ron, marigatan na kang agmaneho no kaslay. O sige, inton bigatan nga agawid ka. Pag tumara kiti hakas ka, barang pumipyan mo damdama, taagawid ako rerabihin. Apaan nakmanin ti asawak no siya kagawid Janin. Sampay ko matamaawatan nak, Wan. Anay ko, anay ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anay. Kan, anya turasan? Nagapwa man na naya. Nag-istamba ki balay ti may sa katrabaho ak bakit. Tas simuro ti sakit ti sakak. Anya? At sindak amay kontra ti sakak. Iso simuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itahamot namin at isakaw. Medyo limtag pa yun Ah. Sige, mangan ka nga rudan. Mabsugak pa. Pinakanak di katrabahwak dalin. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumarkantap na agimbagan data sakam. Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga rod. Dito ko mamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rek na iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanyam. Way, amok da kita regrigat mo kanak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, nga mapay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Las day-dayin ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagita anak ta, kat kung ipakpakita kanya. Ay na, di mo maaramidon ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na arudin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpat gakunin dagita anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kit patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, manak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan. Madamdama, agbabawi kan tumanan. Oh, luk-lukwen na kalajay asawam anak ko. All-ulawin na ka. Saan matkit di? Tamariknak matno sinserti pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawan nukwa. Ipagpagapo kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala-ala, sapay kumbag nga raw tapod now nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tadta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Ni, imubing ka mo nagpaiso dali. Para kanyam dati nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpababanglok. Manipod tadta. Rugi akong tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isok-sokat. Ay, nabaybayak namin tibagik iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyangak. Masapul nga agpaubing kan agpapintasak. Ha, ni, di ka trabaho ak tumuawag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Oh, kita ka man Pari dagol tinagan tumuawag. Dito. Sino nga data nga pare dagol? Katrabaho ak nga ro. Babit lang nga. Song batak ti awag ni pari dagol. Mapanak ijarwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo ngay, Ruhel. Ura-urayan kay tay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan Agpulgasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin.
Mapan mi kitaan di gatangan alugan na. Agpakpakuyog ngamin kanyak. Ha? Kat, ag-armusar ka pa nga ron Saanin? Ija ito. Ta sigurado apakanan nak ni pari dago. Ang sige, agpalis akong. Ta sapaan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madla ka ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayan man day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo mahal. Intun pangal daw. Bukal man ang tinutwag asidahan ta, Kaimasak ti agluto. Iwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan Awanan ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan Diyak makadrive Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin lang kung nagit anak ko iya balay. Kung ngayon nakipasya rida. Simruma man ti sakit ti sakak kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Si kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti bukbukal. Si Kahamon? At ang sakit ti sakak no kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo da kita. Loka ka talaga, Janin. Pamuspusan ti pa nagtali na ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. No, kasta? Saan pa'y nagawid nga ging kaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagus ko. Ayan na ka numanon ngay. Adda ka numat ija balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka numanan dya sa kana. Isungahan pa'y nga makaawid. Insend na mat ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na simrag? Naglangan ka no nanang. Unak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga minjay asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Diyan agawid ako. Ikarigatak tag mo niyo. Or-orayin da kong dagitan na ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan na ko dyan Urayan tationg nga panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan ang mabalin dyan Abay, kaya't mo nga agdaron dyan asawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan ton. Nya, ay saan dyan Di mo aramidon ti kasta. Ne, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kacachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay mayak. Tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Amay nagsibat ka ngay!
Pumanaw kan! No di mo kayat nga ipagat-pagat ka! Awan babayan mo nga babae! No kayat mo nga gawan ni Rohel, kukwam lang! Igatang amin tibado na! Hamong alaan nagitibado na itoy! I-provide mo amin nga kasapulan na! Rohel, nawayatan nga din na. Impadawat na kan ti asawang kanya. Di kunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagit anak ko. Apay nga yakas ta ti bagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas ta maten, Rohel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisinakin kuha na din yaman nga oras. Gitakan! Bagtit na dyan babae dalin. Di mo patpat yun na dyan. Kaya't nala dadaulin ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Ah. Itad konti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipaay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isong awan mabalin ko. Di na kumamo panawan at alin. Di mo ipano dagit anak ta. Maasi ka kumamot kanya. Ayaw ba mo niya shakes mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakag. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Rohel. Nasakitan ka no iti husto. Gapoy tinaramid mo. Iso pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga garaaram kinkwana. Ha? Panangkulak. Lipatan mo jagayim ko. Tadan sa bali anobyo na. Simpahang matantipyag mo, Rohel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa dino abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Ladingitek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpag-aasya. Parinto mga kitisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa dino. Ay, di ka parinto mangitisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibaga. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Ay, basta ti makunak, kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko, masakitan baro. Isuasapay kumaa, tama awatam no di nakan kayat. Aklonum kumaday ta baraw. Nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong jay nobyo manako. Adda ka numot na nanang. Uri simple lang akasara. Tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay, katuwan na ada kayo mutan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyom, tadumanon dan. Wan nanang. Hey, pakaragsakak launay ata. Sikat ti agbalin nga abalayan ka, ay may. Ti pagsayaatan na abalayan. Agiin na si Diglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar, no, agkakaruba dagiti agkasar. Wan nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbalin nga abalayan ka. Ay, nabayagin nga agayan ayat dagiti anak ta. Jak pa'y pulos na puutan nagapada abalayan. Iso nga amok, iso da ti agkagasar. Wan matket diya. Ang sayang. Ha? Sayang ti... Sayang tanaunaan data. Ha? Ay, naunaan datang ha? Ko ay, awan gaya. Basta, ada ko maibagak nga mabainak may na mangibaga. Ha? Anya day ta ay abalayan? Ay,
Basta, mamuam tumatlaang. Kupi-kupak pailaang. Ang ibagak tumatlaang abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito'y gaon ko. Tagaangan na. Sige nga ron. Mapit lang, ta alalayan ka dyan. Agsublita matla adagos dito'y lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Dyan kita ni nanang. Nalaing matgayam nagsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paikot. Kanure at dan asawa kan anak na makisala lat tanok pa. Awan mat inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni nanang itikasta. Adun tupay ti atiw na nga agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kasalag tutubo. Sexy matlat ta ni nanang uray bumakutan. Naasikaso mo ngamin itibagina. Nalaing agdala. Wan nga raw. Manutawan na ya. 52 nan Nay, sana madlaw. Kaslag tawon lang ti 40. Huwag nga ron. Nagado ti mangipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madlaw mo ti lalaki akasalsala ni nanang, Roy. Itay pa'y aday ti mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan ngagsalsala. Huwag nga raw. Nene, nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni nanang Saan rin? Bay makisala. Tasag paminsan ba't lang adapasala dito yung lugar tayo. Nalpasan ti kasarta dyan Kamaod dyan na. Agasawa tamot lang ay. Wen nga ron. Ay, nalpas matlaangan ti papaskan tayo. Kasano nga ay? Agawid tayo di balay? Ijay ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni nanang no pumanaw tan dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo, ta dagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat ka diya. Alang arod, no dito'y ti kayat mapagnaadan ta, sika ti masurot dyan Ada ni nanang mao dyan Awampay mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni nanang? Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha. Intong sumang putlangan. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Jak nga rod amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayon ang marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw. Baliwak tumanan ti umay balasang kao. Oh, naggapuan nyo, nanang. Nagturugan nyo itirabi Kwa. Ada na panan mi kadagiti gagayim ko. Ha? Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po, napuyatan na ka talaga. Ala. Masansanin akastatar aramidan ni nanang No daduma, marabyan sumangpet. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa dyan Ay, awan pa'y matroy. Simang pa man ti binulan kon. Anya, kaano nga tanging nagsikog ka? Makatawanan nga gandun nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wen nga rod Angam di ta mapukawan itinamnama lakay. Patsak nga agsikugak tumot laeng. Nani? Ha? Agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan Kasta na nga no kumaro ti sakit ti ulo na kat. Kasta ya? Ala, in ka nga rod alalayan, takaasimad. Sana migraine da ito, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay nanang? Mabain na ka mangibaga, anak ko. Kababain na talaga. Ha? Apay? Anya tibain niyo? Pakawanan na ko, anak ko. Nailaw anak mo.
kunak ano saan nga bunga dayjay ang Ay, di kay maawatan, nanang. di na ko mga gurguraan awan. Sorry. Engam adda boyfriend ko. Kat namin adaw na nailawan kami. Ikat kita masikog ako. Anya? Ay, di kay man mangrabak, nanang. Saan man anak ko? Sana ka mangrab-rabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to'y inawag. Anya? Asino kumamot tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, ngaminlimod ko laang. Ta amangan no lapdanak ama ki boyfriend. Gamit ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Ang asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayon amang isala kanyak, idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa ti tawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngamda kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsi ka. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan nga makiboyfriend pa'y laang. Sapay masikugan. Adda ditan, Jana. Aklo namon ti amin, ang masikugan ni nanang. Dilagbain. Sapay masikugan. Anyalat sa wan nagiti taon ngay no maamanda masikug. Ay, makapasuron. Anyat mabalin mo nga kat ubing paymot ni nanang. Ubing katikas dayan. Nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikug pa'y laang. Bakit? Aging nga adda binulan ti babae. Adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masurunak. Jak amot isawag. May stress akroy. Garang ganjang magayam di katugang ang manakaw. Awan mo't binakatan kan ayat tatang. Una nga nagpasikog pa lang mat. Bakbakitan. Awan dakas na tatang. Kan nagayatan na mo't dayjay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Madlan kaming tulat na iti anak tatang. Sana na ita ti puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti ibagbagak. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinagam ta nagtinag iti sabali ni nanang. Amok atatang, kursunada yaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramak, tay ubing, sana tay bakbakitanan. Ubing paimat ni nanang? 50 na lang. Bakit ti kastatawan? Ti mako na nga obeng. Kat dagitay agtawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganakan karoy. Pudnumot ngamin. Imbes sa siyak kumatagsikog. Ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok asakit lang tinakam ni tatang na jay. Tanaunaan da. Madlaw nga may nakursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bali. Damat mako na anobyo na. Takdiran ng samat, tisikog ni nanang. Tsaka mo Ay, masurunak. Anyalat ibaga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang. Akit bay am ti saon dagiti tao Tinapatag. Takdiran tinobyo ni nanang tisikog na. Madlawan ti tiyan yo, nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ay. Di ka agkasar. Ay, ori saan ang selebrasyon. Basta agkasar kayo. Agabrod pa ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Intun agbakasyon, isunto, ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan, nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kunuan niya man ti ibaga ti tao kanyak. Saan mo't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana.
Nanang, Kuna ni Jerry, inton agbakasyon ka no, sa kamintog kasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. nanang, lalaki timpas ngayo. Wen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atan kan anak yu pa'y laang. Kasano aja kag sangit. Katimbawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na nanang. Kasar na ah! Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam day jay lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikudan na ko na. Ay, nala, baybayan yun no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan kwa na, takababain. Uray ko man no saan nga ubing ngam da kayo. Hanggang kasanod nga iti anak mi. No kaya't yo, ampunan min timpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yo man adagos kan kada ito'y. Apay no ampunan ta timpas ngay ni nanang. Naibagak kan kwa na daytan. Ay kayat ko Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na naman ta panunutan na pa'y nga umuna. Ngam patsot nga umanugot mo't laday chay. Ay eksakto naawan pa'y mo't anak ta. Barang no iti panangampun ta kat maadaan tamutan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rodon timpas ngay ko. Ta tinalikudanan ni Jerry ti anak na kanya. Jakon makontak ti awanan, pain a lalaki. Ay, agyaman nga rod nanang sana bale, awan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mga anak kan ni Roy. Ay kaawan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Jak masango ti agaw-awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para lutong iti may sa beer house. Ket amangan no agisteinak iti pagtrabaho. Awan ka lipay, Jana, bakit? Saan ka pa masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan ko. Kasangsangput na. Kasta Ala, di ta mapukawan iti namnama bakit? Dumteng tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uon bakit? Okay. Kumusta ka numot na ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw-awid ay. Agawid to kanumin to numay alawas. Adda kanu makadwa ng agawid. Ha? Sino ka nungay? Diyan mo di na mo imbaga. Mamuan yun to, kuna na mo ilaan. Adda kadwa kasi mangpet anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Jana. Kastamat. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang simbang pait yan Diya ka mo masurunak manan no kastoy laang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman nanday chay. Anya? Ay kat awan takas na. Basta barulakit di. Oray pa'y baro, masurunak. Saan sama ta trabaho ti ginagara ni nanang ijinapanan na? Relax. Di ka agong unget. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga? Bakbakitanon? Nasuro ka na 50 na nga makinobyo pa'y lang amin. Sana nadidigra iti nakasikugan kwa na. Bumakutan ni nanang ngam saan ngagnaknakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay wano saan. Ay na,
Saan na basta isang put dito'y balay no saan na nobyo? Nobyo na day jay! Kunak tupay kat. Nagparik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't atikad kadwa. Tikat ako nainay ko. Okay laang ko ma, no saan manan nga ubing jay nobyo yo. Maditilakay, tamabiit amatay dyan. May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya kamay sa uray saanan. Di kayon makiasawa. Sinaan nyo kay din na dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikog ako. Anya, apay nagpasikog kayo manan. Ay, tiyamo ka ka awanan. Ta, bumakita ka nga ruday. Nang adamo manay. Hanggang sana balay anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan tisikog ko. Unay kayo matan. Diyak pala nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam, anak ko. Ne, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, surutok ko man ni Joel, ijay lugar da. Imblak nak mo't ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya? San mat? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na tadumanundan. Ang gamawan mo ten. Sapay, dakkel agatad jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto jay kunak. Pinanawan na kayo man ang tinobyo yo. Nalan anak ko. Ikan nakiti kwarta tasurutok ni Joel. Pangasim. Anya turong-turong nyo si mangput nanang. Ala, sumrag kay mampay. Kumusta tilakad yo? Inalilaw nagtay Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kansan lagaya masyak ti sinikugan na. Talo kami sinikugan na. Ay na, jak kayatin tagsaw nanang. Tamangan numasakitan kayo laan. Iso sige, isangit yulatan. Anya ngay, anusan nyo Natangken mangamin ti ulo yo. Nabayag mo't basitan ng agdenden lata dyan apay nga ta, adita mo't lamad daanan ni ti anak. Ay, wen nga rod alakay. Jak man amo no apay. Apay no agpakita talaga ni ti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno amo ta ti rumbeng aramidin ta. Babae timpas ngayon nanang. Itata nakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampon manan kada kami timpas ngayon. Ay, apay. Kaya't yung aya nga ampunan manan timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat, ay, siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadaan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yo? Ampunan min timpas ngayon manon. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay kat, ay da kayong anak ko. Basta di yu baybay-an idaa. No bilang tawa nakton. Sana bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka, amang padakkel kadakwada anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakita sarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak, time pa ayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun nanang. Malala. Basta aywanan nyo anaimbag dagita addim, nga agbalin nga anak yun. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming ni Dan nakaamamo arupam? Ni so tumet. Nubya naklang aruden. Ngam
Kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagas sawat ang ton. Kasla armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayatin ka mo, sutong. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka ngaminan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapaliti sa balik kanyak. Ala nga rod, makaamu ka, sutong. Dumanon kayo nga rudan, no kastati kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, unbat ngagbaysa o soto anak ka. Baka lawas pa lang nga na nagkinaawatan niyaw. Agam amo kayo pa yan ang bag. Amo niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadagiti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Wain, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Iso nga raw da kayat kon nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak. Iso nga asawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan suto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko? Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, abalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main. Basta day tutiyunay unay ko, soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamu ken kuana. Sikan dakin kargo ken kuana. Katsapay kuma, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman nga ron no kasta barok. Kat no bilang di munton kayat tanak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kuana no bilang laang. Jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatem ti si bubukal a kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tay naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tay kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaon, tasapain tayo ti agawid, nubigat. Nabartag mo nga may tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anyante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag.
Wen nga ron, ante. Uri awan silaw ta lagmet. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, jaka mo Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawad na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawan ti? Winaw, ni Sarina. Nanala, aging kinaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka niya talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko Soto talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no mayranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lapta ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitak. Si Kanton, dakin kargo kan kwa na asawam ka nga rodan. Wala na. Ay, iti marayan. Kamatam ni Sarina, Sultaw. Wala na. Sarina, mabit lang. Uray nak, di ka tumaray. Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa. Agin-kinamat kami lang, nanang. Gagangay iti agayan ayat, Agin-nantil da nga kinamat. Ala. Agsagana kayo, nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawid, tas sumaruno kami to ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alin na silag nanang. Ay, sa bagay. Wan, may mayat no pagkalma umpay tanak kaw. Ano kasto silag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wan na. Kat no kas pangarigan tadimon ton maanusan tanak kaw. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam, Sarina? Ala, apay akom kumustain nak ngay. Kat sigud mo't amayat tirik nak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nubyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam, agnaed ta ijay, aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mau itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Ay, anyat ka't mo asawan lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, ke normal mo dayta iti taaw. No adda malagip mau ang makapaisam, ket sana baliklikan ti panagisem mau sanaya. Wala hangim sa balay di nadlaw kaw ni Sarina. Sa balay di panagisem na. Anya? Ken agtantanamitim painokwa. Di lamad-madlaw mo alalakayan. Overthinking ka mag. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya? Agulay mo ka mamay. Tilay bagbagam. Lay. Na, the tricycle la si Mardang iti batog lakay. Adan ti anak ta.
Kadwanan ni Tilileng. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tamangan mo anda makangigkan ka. Kat maidanon pa'y kan ni Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang tati kasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabten idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas tiyag bali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ah, nyangkel karinyo mo. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ado pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na kanya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kin kaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mabalbalin pa. Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa. Asino nga, ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gapo talaga tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan nagsasao. Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo ta, Uncle. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong? Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kaday ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay edi paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagningisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Isungag short pant ka, no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay orela makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting. Makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na, Uncle. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga kanakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanyak, Uncle? Adu kayo. Kita nyo na iti babaros ditaw. Nilatan Sarina atin nakaiturungan na iti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan, Uncle. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. Sige, Uncle, ha. Ta, mapan kami biit dito store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di tayo ta silag ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita? Lihos tao di ko na. Ada tiltililing na rin sa babae. Tangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak tabakay. Narigatan. Anya tiltililing mo't nga bagbagayo.
Awan ba ta? Limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, no, basit tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas J-Mart. Adamat gayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay day dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam, Soto. Inak man makipurdiya, Uncle. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, katwan na kanakan. Kahit ginobiyam ngay. Himbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimwarmot dananang kantatang, Uncle. Aya. Ay. Hehe. Alang arod kanakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapul yu, tata? Siyak ni Karinyo, Uncle nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kankanan. Ha? Ay, katuun tata? Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti dayting ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adda kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Aken, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanagdisan ni Kwak. Ha? Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise, nalab at first sight takin ka, Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Ha? Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulitag, traidor. Awan mo't mading inararamid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan nyo? Jay ulitag kukit di Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Soto ngay. Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Hala,
Bayam ta makailiw-liwag tumot la dayjay. Naimbag ta di na ibaga asurutan na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Taawan makaamaw no sa di no tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan na yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito'y lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan insan? Hindi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Sa baybay akon kasinsin. Sorry na. Itay kapay lang agkat-katawa. Anyat kat-katawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Tamad madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, kunak, isublikan ka ni Soto ag sinatan. Kasta gayam, Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni Balay na Sotoan. Di ka nagsub-sub lilitoy Sarina. Ay, sus! Anya dyan maur-uram ngayon! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Uram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na! Ay, hapa. Wanante, iso ti kadwa damang sabsab-sabi tapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina di balay. Ha? Madyakon, tiyak kayatan na niya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tiyak amakas niya na niya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka anakan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay.